Pozdrav svim gledalcima, danas ću vam pokazati kako da ubrzate kulere na vašem računaru. Video sam mnogo pitanja po netu, da li je to moguće odraditi van BIOS-a, naravno da jeste. Potreban je jedan program, zove se SpeedFun, ostavit ću ovaj link u deskripciji. Instalacija je jednostavna kao za najobičniji bilo koji program. Sačekat ćemo da se skine. Znači to je ono klasično agree, next, install, finish. Evo, to je taj program. I on vam sada tu prikazuje koliko kulera je očitao i koliko obrtaja u minuti ima kuler. Ovo ovdje prikazuje na koliko procenata radi kuler. Normalno je da radi na do 50%, ali sad je malo toplije pa radi na 70%. Ovdje vam je prikazana temperatura na delovima kompjutera. Ovo je temperatura grafičke kartice. Temp 1 i temp 2 predstavljaju pin 1 i pin 2 na matičnoj ploči, znači temperatura delova matične ploče. Core je temperatura procesora. Sada povećavanjem ovdje vi ubrzavate ili usporavate kuler. Sada morate biti jako oprezni, ne smijete puno da ubrzavate jer može da se desi da vam kuler pregori. Meni lično se to desilo jer sam iz prdnje ubrzao na 100% i posle 2 minuta rada samo se kuler ugasio i riknuo je. Ove vrijednosti se same menjaju po recommended nekim podešavanjima. Vama kuleri u kompu nikad ne radi istom jačinom, znači on računar vidi kada mu je potrebno, on ubrza, tako da ako baš želite možete tu da ubrzate. Ja lično to nikada ne diram, meni je stalno na recommended sam on kada mu je potrebno ubrza. I to bi bilo to. Nadam se da ste razumeli ovaj tutorial. Ako niste ili ako imate neka pitanja, komentarišite, subscribeujte ako niste i pozdrav.